Leo tuko hapa kuhamasisha the drivers, abiria na conductors on safe rides kwa matatu yetu. Tumepata ripoti kuhusiana na abiria wamekuwa harassed kwa matatu, wasichana, wamama, vijana, gender across the board. Tuko na namba, tuko na ya NTSA ambaye mtu akiwa na issues anaweza kupiga report. Pia tuko na NTSA application ambaye mtu atadownload kwa simu yake for free, alafu ana report any incident. Na baada ya sisi kupata hiyo report within 24 hours tuta-act kwa kuita hiyo sako na madriver wake na kuchukua administrative action in line with the PSV regulations. In Kenya, it manifests itself mostly in private spaces by persons known to women and girls, escalating from time to time depending on the security of a given area, with perpetrators taking advantage where lapses exist. Escalation of this threat in the public spaces, specifically in public service vehicles. It's as though with increasing attention to apprehend perpetrators of sexual and gender-based violence in homes and schools, this scourge has reared its ugly head in even more public spaces, such as matatus and buses.